svi ovako pod utiskom. Prosti, prije nego što završim, molim te, ja bih vas lijepo molio, znači imam prva premijera nam je u Beogradu i užasno nismo se uspjeli svi skupiti. Ovaj film nije naravno samo moj, to je film od Faktuma, jako puno ljudi rade na novom projektu. Ja bih htio samo da pozdravimo, dakle ovo je s nama su osim Nenada, znači producenta i puno više od toga što je bilo na filmu, su s nama tu trenutačno i Neda Frank koja je bila novinarka, istraživačica i izvršna producentica, bez koje ovog filma ne bi bilo. Vlada Bonači koja je čistila glazbena prava i sređivala arhivu, to je bio posao. To je posao. Bio strašno velik posao kojem vam jedino ona može reći kao šta je prošlo, znači bez nje također ne bi ovog filma bilo. Sad možemo staviti hvala. Sad možemo. Pa dobro, za početak bi nekako hteo da te, ne znam, mislim da vas sve kao ekipu prosto nekako pohvalim na hrabrosti, jer mislim čini mi se da uopšte kakav god ovaj film bio, samo činjenica njegovog stvaranja je, verujem, nekako očekivali ste da ćete moći da nađete, pretpostavljam, razne reakcije kako u Hrvatskoj, tako van Hrvatske, tako da mi se prvo me interesuje kako ste odlučili da se upustite u ovu akciju. Pa toga, to je sad projekt koji je jako dugo nastajao, pa vi se više ne mogu sjetiti ideje, međutim tu je ključnu ulogu odigrao naravno Nenad, ja sam imao neku načelnu ideju oko toga, mi smo svi generacije, znači govorimo i pri tome govorim znači o Ladi i o Nedi i meni, mi smo generacija koja je odrastala u Domovinskom ratu, dakle i te su nas pjesme strahovito obilježene, gotovo da ne postoji stih koji mi naprosto ne znamo. A činilo nam se dakle da je onda, meni se činilo da bi možda o tome trebalo snimiti pjesme. Te pjesme su same po sebi pokazivale neku vrstu dramaturške strukture. Dakle, njih je bilo strahovito puno, vidjeli ste, ovo je samo jedan mali segment onoga što je nastalo u Domovinskom ratu. Znači, taj konačni broj tih pjesama se ne zna. Dakle, ja sam strahovito dugo vremena popisivao sve te pjesme, nikad nisam došao do konačnog broja, niti sam saznao koji je taj konačni broj, taj ukupni broj preko 1000 pjesama sigurno ne nastalo u to doba. Međutim, meni se činilo da te pjesme imaju same po sebi nekakvu dramatušku strukturu. Dakle, bili su dio mainstreama, strahovito su se puno puštale u eteru i nakon toga ih zapravo nije bilo. Dakle, činilo mi se, i onda je to Nenad svakako dobro prepoznao, da bi oko toga preko pjesama mogli ispričati priču o našoj nedavnoj prošlosti, o kojoj svi imamo naravno ispolitizirano i subjektivno mišljenje, o njemu sudimo emocionalno. Pa to je da, mislim ovdje se jasno vide te celine, znači neki su više antiratne, neki su više pro-hrvatske, neki su pak direktno antisrpske ili čak, kako da kažem, neki se čak i zalažu za ulazak i u Srbiju, a ne samo za znači bilo je tu razne stvari. Zanima me šta sve nije ušlo, da li je bilo neke stvari koje si možda želeo da staviš pa nisi, ili koje nisi mogao da staviš, ili koje si... I koji su, mislim, razlozi zašto te stvari nisu ušle? Dakle, nama je cilj bio nekako stvoriti medijsku sliku onog vremena, znači rekonstruirati medijsku sliku onog vremena. Dakle, ovaj film se mogao napraviti na niz načina i ovo nije naravno sveukupni doprinos toj temi, dakle, očekujemo da će tih filmova biti pogotovo, dakle, ja bih volio vidjeti jedan film koji će biti napravljen u Srbiji na tu temu, ali i u BiH. Dakle, kad kažem medijsku sliku, to znači da je zapravo domoljubna glazba u Domovinskom ratu radila niz funkcija, odnosno imala niz funkcija i to su te funkcije koje je domoljubna glazba odrađivala, htjeli smo prikazati u filmu i to preko glazbe koja se puštala u mainstream medijima, dakle pri tome mislim na državnu televiziju i na državne radio stanice. Dakle, s jedne strane glazba je naravno pozivala na mir, odnosno ona je služila kao neka vrsta podrške ratnicima, odnosno gardistima na ratištu, s druge strane civilima u skloništu. Druga funkcija glazbe koja je preko određenog pjesma u ovom broju dokumentaraca također to pokazuje da je dakle, glazba uvijek provocira, znači ona služi istovremeno, znači to su mediji dobro iskoristili da provocira suprotnu stranu. Dakle, takvih je primjera jako puno na svim zemljama bivše Jugoslavije, dakle, kad govorimo o domoljubnoj glazbi, dakle, ona je odradila strahovito veliku ulogu u svim zemljama bivše Jugoslavije, samo da još ponovim. A treća funkcija je bila zapravo te glazbe da pozove međunarodnu zajednicu da se uključi. Dakle, moramo
reći da je većina tih pjesama nastala u tih prvih par mjeseci prije međunarodnog priznanja Hrvatske, kad su zapravo glazbenici, a onda i mediji posebno shvatili da pjesmom zapravo se mogu boriti za hrvatsku stvar i na taj način zapravo atakirati na međunarodnu zajednicu, da ubrza međunarodno priznanje Hrvatske. Pitao si me koliko je pjesama moglo ući ili nije ušlo, znači to je strahovito dugačak proces bio dok mi nismo našli pravu mjeru. Bila je verzija od po 3 sata, ali se mogla napraviti komotna verzija, mislim naravno ko bi to gledao. Dakle, bio je kriterij koji smo htjeli zapravo pokazati različitu generaciju glazbenika koji su djelovali u tom domoljubnom stvaranju, kao i različite žanrove glazbe koji su se koristili u domoljubnom glazbenom stvaralaštvu. Neke su pjesme smo nužno morali izbaciti u procesu čišćenja autorskih prava koje je trajalo skoro 2 godine, dakle neki autori nisu bili za to i su tražili neke novce. Međutim, uglavnom ono što isto moram reći da većina stvari, uključujući ove 3 pjesme koje dolaze od autora iz Srbije, smo dobili zapravo autorska prava i to nije bilo oko toga nikakvih problema, što mi se čini da je još jedan od dobrih pokazatelja da smo zapravo napravili dobar posao, zato što u startu su ljudi često govorili da ne žele imati nikakav posao, odnosno da žele sudjelovati. Jesu tražili da pogledaju film, naravno, to je autorizacija i sastavni dio procesa, ne bi u to nikad ušli bez autorizacije, dakle već u samom snimanju smo govorili ljudima da će naravno moći autorizirati film. Bilo je onih autora koji u startu nisu htjeli sudjelovati u tako nečemu. To sam htjela da pitam, ko je sve odbio da se pojavi? A mislim, očigledno već iz ovog tu da postoji neki kao prominentni autori domoljubne glazbe u Hrvatskoj koji nisu htjeli stati ispred kamere, poput Marka Petkovića Thompsona, kojeg smo, pa mogu reći, godinama pokušavali na sve moguće privatne i neprivatne doći kao dopeljati ispred kamere, pa se on nije pojavio. Postoji još par poznatih autora, dakle domoljubne glazbe koji nisu stali ispred kamere, poput Dražena Žanka, Đuke Čajića i ne znam sad više na pamet. Bilo je nekih autora, ali to su mali broj koji su nakon snimanja odlučili da ne žele i sudjelovati u tome, pa su i naravno... Mislim, nisu bili zadovoljni tonom u filmu. Mislim, znate sami, to je naprosto osjetljiva, riječ je o osjetljivoj temi u kojoj ljudi, ono što ponavljamo, naprosto svi mi imamo o tome, uključujući mene, često znam, pokušavam ne suditi emocionalno, me često me to povuče, znači ljudi u startu imaju predrasude prema tome kao da ću ja to prikazati u nekom smislu koji se njima neće svidjeti itd. U tom tonu bih htio da pitam Nenada, prosto kao producenta ovog filma, kako je tekao taj period, znači ne znam, prikupljanja sredstava i te produkcije i, kako da kažem, razgovora sa ljudima u oči stvaranja ovog projekta i kakve su bile reakcije, kako je tekao taj proces. Ja bih možda radije rekao nešto drugo, slobodno. A to je da mi svi prolazimo, kako se kaže, u ovim prostorima, jednu fazu u kojoj se zapravo pokušava locirati odgovornost za to što se desilo prije skoro 30 godina na male grupe političkih elita. Svi mi ostali nemamo s tim ništa. I to je jedan proces koji je prirodan, međutim koji nije dobar. I koji je uvijek posljedica nedostatka katarze i nedostatka političke zrelosti. To se dešava u svim zemljama bivše Jugoslavije, naravno i u Hrvatskoj. I meni se čini da je izuzetno potrebno raditi stvari koje pokazuju da smo na neki način svi na ovaj ili onaj način bili u tome. I da svi, bilo time što smo činili ili nismo činili ili nismo mogli činiti, dio te čitave situacije. Ovo je film, po mom uvjerenju, i zato ga ja privolim i stojim 100% iza njega, film koji zapravo govori o tome. Ovdje političara ima u 10 radova. Sve ostalo su neki drugi ljudi. Sve ostalo smo svi mi i sve ostalo su svi neki ljudi koji će danas vrlo jednostavno reći mi nismo bili protiv, mi nismo bili za ili jesmo, ali i tako dalje i tako dalje. Do stupnja neke političke zrelosti u kome se kaže ok, to je bilo ovako, to je bilo
ili u kojoj se kaže svi smo mi na neki način ili dio toga, bojim se da zapravo stojimo u mjestu. To je ono što se dešavalo u mnogim zemljama koje su prošle rat. Mi u mojoj produkciji ili našoj produkciji smo radili niz filmova od Oluje nad Krajinom, preko Lore, Paviljona 22 i tako dalje, u kojima smo pokušali adresirati tu vrstu problema. Nažalost, moram reći da smo jedini u bivšoj Jugoslaviji koji to sustavno radi. Nitko drugi to ne. Pitanje odgovornosti kulturnjaka, pitanje odgovornosti zabavnjaka, pitanje odgovornosti intelektualaca, pitanje odgovornosti novinara, nitko ne postavlja. I to su pitanja, samo da završim, i to su pitanja koja mi se čini da su krucijalna. I zato se meni osobno čini da je ovaj film mnogo važniji nego samo kronologija zabavne muzike u jednom vremenu, da on zapravo govori o tom. Pa da, mislim, ima još nekih ljudi koji su, nažalost, čini mi se još uvek u istoj priči kao i tada, mada ono što je nekako daje nadu je to što svi sam, čini mi se, i u ovom filmu oni u manjini dosta, a najveći deo ljudi je nekako, čini mi se, kada im se pusti ta pesma i kada se prisete pomalo i zatečeni, nekako kao da ne mogu da veruju da su zapravo oni stvorili tu pesmu i da je sad to bilo tako. Ali, znači, samo da se možda vratimo na to pitanje, znači, oko produkcije filma i skupljanja sredstava, znači da li su reakcije bile pozitivne ili su bile možda, ili je možda dolazilo do nekih problema, pitanja kakav će biti? Ne, moram priznati da ne, mi nikakvih problema zapravo nismo imali osim nekih individualnih sa ljudima koji su htjeli ili nisu htjeli. Trajalo je dugo, dokumentarni filmu se općenito dugo rade i meni se čini da je to normalno, ovo je bilo nekoliko godina. Većina filmova koje mi radimo je nekoliko godina, mi bi radili da je kraće. Ali radili smo jako sustavno i bilo ogroman posao i tu je Lada napravila zaista fantastičan posao pronaći autore. Za neke pjesme se zapravo ne zna autore. Pronaći autore, doći do autora, dobiti prava, dobiti snimke itd. To je ogroman posao. Naravno, film je sufinanciran od HAVC-a, mi smo radili zajedno sa Zagreb filmom, sad ide okolo, bio jedan od najgledanijih dokumentaraca prošle godine u Hrvatskoj, išao je po kinima. Da pitam, bio je u Motoru, ili tako? Išao je po kinima u Hrvatskoj i sad ide u međunarodnu distribuciju, tako da... Kakve su bile reakcije na ovaj završeni film? A reakcije su uvijek, kao i ovdje, reakcije su, ja sam se naučio, ja sam kazališni čovjek u osnovi i naučio sam slušati kako ljudi dišu. Reakcije su uvijek zapravo dvojake, što je jako dobro. Najgore kad nema reakcije. Uvijek su nekako u Motovunu, koji je tako jedno vrlo lijevo mjesto, jer to je bilo nekih kritika da to nije dovoljno jako, da to nije dovoljno oštro, da je trebalo jače adresirati krivnje itd. Tako da postoji čitav spektar komentara, što je meni osobno beskrajno drago kad se ljudi slažu nije dobro. A tako je, najbitnije da se filmovi prave i prikazuju u svim zemljama koje su relevantne za pitanje i zato sam i ja i mi iz Beogradskog tima smo smatrali da je apsolutno neophodno da se ovaj film prikaže i u Beogradu, pa onda svako ima posle toga pravo da ima bilo kakvo mišljenje kako hoće. Dobro, možda bi sad bio dobar trenutak da vidimo da li ima pitanja iz publike, a siguran sam da će ih biti.